Malolo ngā lua Tala Fou o se whapoponga le nei o Tala Fou mai Ausetalia le radio Samoa. E nā o le tolu tausanga o se tamaititi na mau atu ua umalo na ola i te tonu o se unit i le tu i se sifo sini i whai mai leo e fōringa sa tatui se i bayane le whapoponga le tunu ma mau atu ai fo i masitasi ali o lo o tinga ina manuanga ma ave ai noa i le wharamai. O Washington Avenue i Riverwood i Sydney, le olo o ripotia mai eile nei whaalawelawe, i le lata i le whaile a whiawhina nawhina tupu ai, mau ai masa ripoti e whaatatau i popolenga mo le saunga le mua o se tamaititi. Wha mai le 7 News, e fastfood ni matau sanga o le ri ua ave atu i wharamai, tali ton wina sa ia whaamatau lava e whaao ni manua i a teia, a ele i o le temina tupu ai nei whaalawelawe. Sa whaiara tau tonga i le wharamai maolo i ai pēi le so, ma le whamtaranga le reo e whapea talitonu wina o le tamaititi wa a fia sa nofo whaatasi ma le fastfood ni matau sanga rea i lea whale, a o le tinao le tamaititi whai maina maniu i ni nei tau sanga o tuana i atu. Pai roa leo na wala wane i lātou le whalamulawe nei e se tama i tai au mawai le unit o se tasi le ainga o le ri olo o au fia. Lo i aile suenga i ona vaenga a mata, ma ua whai roa leo le a maua seisi whamtaranga pe a mai a sa i ringa o lo whaia. I le whamanatuina le World No Tobacco Day i le nei tausanga, ua fola ai le minista o le soifua maraloina Ausetalia o Mark Butler, wa iei nisi tū la fono wa sila ere matanga ruenga e au na whaatino matu inatu i le pāle mene i se teimere tausanga nei lava, ia pāsia matusia loa ose tū la fono alo ia au le io o ia aperila lua awherua suwha. O nisi o nei ngā yo inga au fiaire tu ina o lapta inga i tutonu o pepa tapaa ma vapes, ia tu i titi aire au whai o tangata e tango fia tapaa ma vapes. Whai maire minista o mai ta wina o si itia lau whai o talavou e fia i le vape, ai le ngata i lea o lo o maua lunga pia 40% o tangata Ausetalia e tau mawha tapaa. Sau nore minista o Ausetalia lava i o le tapaa le mafu anga o pitu ta atele wa afu ai le mariri o nisi, ma isi wa a fia i mana o ngā whapitoa. A sila fo i le matanga ruenga i le size e whaata waida tapaa, wha sauna toi tu ina iei flavors, toi whaare rei i a lapta inga ma ata o a fianga i rungo le pepor sikaleti, e meise le tu ina pea o wha manatu tau le soifua maroloina. O le lua awheru asfuru rima le ua fuafua a tau nuu atu iai, ma solonga le rei pea tau mawhainga o te tau loa, o na wha mamalu ia suinga fau. E tō tera tangata na whamnu o ria se whalawalawa tau ta avale na tupu i Western Sydney le tau na leila ma whaatua iei whai ngā malanga. E tōru ta avale na whetu ai le whaitua Prospect, tāpuni ai loa ma mangala umai lua i Reservoir Road, ai whaui ta avale a ngā i le M4 a ngā i le City. Lapta ia leo le au whai ta avale i a alo fia le whaitu lea, ma si la fia le amatua i tuai whai ngā malanga. Wa amata suenga o le whalawalawe e whai mai ripoti po le se fulu e te ai le fitu le tau na leila Natalia nei le whesosoani whaavavawe ripoti o ni ta avale se tolu o la vevea i lea whaitu. O se tasi nei o aso pisi maasani vai aso te tasi ma na motua i loa le poloko le ala tele le teime le whalawalawe ai maise o le whetaui ma le pisi o le uso ngā luenga ma le whanau ia o ngā. O le whautuanga me le kovana o le wharatupe le Reserve Bank of Australia o Philip Rowe i tangata lo o au mau pe sa iri fo ini whale mautotongi wala ngā tatauna sila i le nonofo whaatasi ma ainga pe nonofo whaatasi fo i mawo o no lo o a ngai lava i na whaawau pea o na leile maketi mo le sa iringa o ni whale mautotongi tau wheo lolo ni o lātou tau. Pai mai le kovana e le lei i tangata o lo whea ngai ma whaingata i le tutongi no rent o na sila i le nonofo whaatasi maisi pe toi a ngai fo i maota o a inga e au mawai mo le te minei. Fautua ina fo inisi ana whale i a rent out portu o lātou whale o lo o awanoa e whesoso ni eire whaafita auri o lo whea ngai neima le tunu i le tu iti o whale maututongi. O le isi tu o le unanga tau whale o se tala le lei i le te minei mo i lātou e ana whale wa amata na toi le lei mai le maketi ma wha mawina le si itia i le tasitesi ma lua pasene wa si itia i le toi maua o pisi nisi le maketi lea talua na whale e tonu i se teimi ele i mamau atu. Ma le tala mulimuli,
O le whaalinga o mōli e whai ai tausanga te tasi sini, le Vivid Sydney Light Festival, le uwha ngā soro le teminei o se tasi leo wha moe moe tā ua, e tūlanga tau i mātaanga mō tūlisi ma tangata tā whao mai mō mai, ma o le tausanga nei wa iei mea ua wha o popo, e au whieile siria ma le 5 no fuanga o teu te wina wha apitoa, i tu ai ngā mōli ese le o ngā tutonu o sini. Mai lava le wha ungo le Vester Waise i o lava, i le aso se furu fitu a uni e wha mai ai. O le se furu tolu le nei o tausanga o lea wha moe moe, ma o le tonga la au la wiloa le Royal Botanical Gardens, pa pe foi Darling Harbour, ma le The Rocks, o nisi ia o vaenga o mātelo na ngā iei mai moanga i le Vivid o le nei tausanga. Pai do mai e la tolo tu whaatsia le nei festival, o le uruai weekend, po le wha ungo le vaiaso le Vivid tausanga nei, toi titi afa miliona tangata na wha mawina na ngai atu iai, ma o se tūranga ese la le nei i le festival talo na amata wha mana tuina. Whaelo fo i le Minister Turisi John Graham, e whapasene wa siti aira o whae tangata mai mo i le festival i le nei tausanga, whaatusa atu i le uruai weekend o sauninga whamanatu le Vivid, i le tausanga taluai lua feluas fululua. Tala ia le Radio Samoa mai Ausetalia, mo le nei fo iaso whaaptoa o le Masino Uni wa sisi na e le fu o le tātou tunu i Samoa, manuia ngā ruenga o whenga iai whaasoi fuia.